Dobar dan, poštovani gledatelji. Gost emisije Nedjeljom u 2, predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. Prije emisije dosta ljudi se javilo zašto Čedomir Jovanović, koga on predstavlja u Srbiji. E pa ovako, ako već u Hrvatskoj, ja kao voditelj emisije moram ugošćivati kojekakav talog, kojekakve trovače, a ponekad i to radim, dakle kojekakve šoviniste, ljude koji šire oko sebe nesnošljivost, a moram to raditi u ovom poslu jer ne bi ga radio ovako dugo, dakle moraš biti politički korektan pa zvati i one druge, kada zovem nekog iz inozemstva, ne mora gost biti šovinist. Čedomir Jovanović je osoba koju, barem koliko ja znam, cijelu svoju političku karijeru je potrošila na to da širi toleranciju, raspiruje dobre vibracije, dobrosusjedske odnose od Makedonije, Kosova, Bosne i Hercegovine, na kraju krajeva i Hrvatske. I sad na kraju zadnji argument, pa koga Čedo Jovanović predstavlja u Srbiji? Pa znate što, baš me briga. Čak da predstavlja svoj kućni savjet, Čedomir Jovanović je uvijek dobrodošao u ovoj emisiji i ljudi koji razmišljaju poput njega. Gospodine Jovanoviću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Sada da sve okrenem na opačke. Prvo pitanje je, kaže, otprilike ovako, a to je jedan Facebook komentar, kaže da nema privatne firme, da ne vozi luksuzne aute, da nema fancy slike svip destinacija, bio bi to dobar političar. To, kažu ljudi, skloni vama, koliko sam uspio shvatiti. Pa dobro, svako ima neku svoju hipoteku. I sada tu previše se pravdati posle toliko vremena i nema puno smisla. Ja se trudim da čitav život živim u skladu sa nekim svojim uverenjima i da tim životom svakako ljude oko sebe ni na nekakav način ne povredim. Ja sam ceo život radio i mislim da mnogo lakše nosim tu vrstu hipoteke, iako u suštini smatram neopravdanom, nego neku drugu. Onu vrstu sramote i muka koja prati gotovo svakog političara kada ga pitate kako uspevate da nosite cipele koje su skuplje od plate koju primate. Prilično je jadno kada bi se ja ovde sa svim mojim godinama vama trudio ili pravdao objašnjavajući vam da živimo od 400 ili 500 evra poslaničke plate u Skupštini. Imam porodicu, suprugu koja radi. Naučio sam tako da živim i ne mislim od toga da odustanem. Ali ono što je isto tako veoma važno, ja nikad nisam tu promenio listu prioriteta. Uvijek je ta politika, političke ideje, naravno onda i stranka koja ide iz to, bila nešto što apsolutno može da računa na mene i nešto što zna da ja ne postavljam pitanje cene. Jedna od hipoteka koja vas prati kaže Čedo Jovanović narkoman. Također sam dobio prije emisije jedan mail koji je bio i na vas i na mene naslovljen. Kaže, obrišite noseve prije emisije. Ja prehlađen nisam, kokain ne šmrčem. Prilično staromodno doživljaj narkomanije. Da. Šmrčete li kokain, jeste li kad u životu šmrkali? To sam zadnji put pitao, ako se ne varam, frontmena Bijelog dugmeta, koji je rekao da jesam, ali mi nije ništa koristio u životu. Znači, ja sam deo generacije u kojoj je nezamislivo živjeti normalan život, a ne proći kroz sve to. I svakako nisam neko kao klinac koji je rekao da, pušio sam, ali nisam uvlačio. Obama mu je tu duhovito odgovorio, pušio sam i uvlačio sam. Moja iskustva sa svim tim su takva da ja nikad ne bih napravio tu vrstu iskoraka u svetu kojem tražim ono što nemam u ovom zbog toga što nisam sposoban tako nešto da stvorim. Za mene je to vrlo ozbiljno pitanje o kojem treba razgovarati na potpuno drugačiji način nego što se najčešće kod nas razgovara. Nema tu prostora za puritanizam i zalaganje. Svaka beogradska žurka, verujem da je tako i ovde kod vas, tako i u čitavom svetu, je žurka na kojoj vas prate takvi izazovi. Ja imam 4 dece. I zamislite kakav bi bio naš život kada bi nastavio da ih vaspitavam, sakrivajući njih sve ono što zapravo oko nas postoji. Uostalom, posljednja inspekcija u Evropskom parlamentu nije pronašla ni jedan toalet u kojem nije bilo tragova neke droge. Dobro, ako sam dobro shvatio, rekli ste mi da duvao jesam, a teže droge?
Je, kao i Jane Fonda. Aha. Ja se toga plašim. Prije 11 godina bili ste mi ovdje gost u emisiji i otprilike neki zaključak koji se mogao izvesti i svega toga je bio bit će bolje. Biće bolje odnosi Hrvatske i Srbije. Ne da nije bolje, nego je gore. Zašto? Ma nije. Je. A ja ću vam reći zašto je, a sad vi recite zašto nije. Ajde. Ja to zovem... Pokušat ću da vam objasnim na nekom ličnom primjeru. Nemam prava da vam kažem da je gore. To je neka vrsta emocionalnog daltonizma. I onda sve ono što je lepo odlazi u stranu, a pred nama ostaje samo ono što je ružno. Ja sam u prethodnih 10 godina stekao puno sjajnih prijatelja ovdje po Hrvatskoj. Nisu tajkuni. Motoristu Sinišu sa Komiže i Tončija iz Starog grada na Hvaru. Goluba koji drži divnu konobu na Visu. Sjajne ljude po vašim marinama od Frape, preko Vrbovske, Palmižane, da ne nabrajam. Jer ima nešto vrednije od onog finala vaterpolo turnira u Riju i onog zagrljaja našeg trenera Savića i vašeg trenera, ne mogu setiti više njegovog imena. Mislim se zove Ivan. Dobro. Slabo prati sport, ne znam. Jeste. Tuc ili Tucak. Dobro. Koliko je u tome bilo i prijateljstva i želje da se nekome pomogne u teškom trenutku. Izgubio si finale. Zvezda u ovom trenutku igra najbolju košarku u Evropi, makar najlepšu, tako kažu svi, a ne ja, zato što sam zvezdaš. A igraju u dresu na kojem se reklamira Agrokorova ideja. Ima toliko Željko Joksimović u hramu vaše kulture. Pravi novogodišnji koncert, Balašević puni ovde hale. Pa ne može jedna bananica, makar ne meni, sve to da gurne u drugu stranu. Ono što je gore... Mislite jedna čokoladica? Ili čokoladica. Ne znam šta je u pitanju. Čak ne može ni ta tabla u Jasenovcu. Ovo je samo mala digresija. Dakle, da li ste mogli zamisliti prije 11 godina da ću ja s vama ovdje, a neću veliki dio emisije, ali da ću, barem mali, razgovarati o tome da mi u Jasenovcu danas imamo Za dom spremni, a da recimo u Srbiji je rehabilitiran Draža Mihajlović. Kako, dakle, to se dogodilo, ajmo reći, u ovih 11 godina? I ne samo to. Ali ja to ne pravdam, baš naprotiv. Majčina porodica je, znači sve žene su završile u Jasenovcu. Njene sestre, njena majka, svi, a otac u muškom logoru u Sajmištu. U Beogradu? U Beogradu, da. Ja sam obišao kad je otvorena ta nova postavka u Jasenovcu, otišao sam jednog radnog dana, da ne bude gužva. Obišao sam, meni je to bilo vrlo emotivno. Potpuno drugačije od onoga što je tamo bilo ranije. Znam da je ta postavka bila sporna. Kao i našem premijeru, sad je bio u Izraelu, kaže da mu je vrlo emotivno bilo kad je bio u muzeju Holokausta. Eto. Mene Plenković ne plaši. Ne bih previše da se mešam u vašu dnevnu politiku, ali ja uvek tako kad gledam sve to oko sebe, ne znam puno o ljudima, onda reagujem. Jel bolje ne znam puno o ljudima? Svakako da ne. Makar meni. Dobro, to kažu da to vrijedi za pisce, glumce i one idole, kao kad ih upoznaš, onda se razočaraš. Zavisi šta očekujete. Očekujete od njih. Ako u njima tražite nešto što je vama potrebno, onda bolje da ne pitate. Ako ste to konačno pronašli, nemoj previše da pitaš, ne guraj nos u to, možda ćeš se razočarati. Ali ja u politici ne ponašam se na takav način. Ne plaši me. Plenković me svojom pojavom ne plaši. I ne mislim da je on lično pretnja bilo kome. Neki drugi političari ljudi me plaše. Čak i kad ne žele nikome da prete, plaše me svojim neznanjem, glupostima koje izgovaraju. Mislim da je to strašan problem. Dobro, kako smo došli u situaciju da pričamo ove 2017. o tome hoće li biti rata? I sad to je ozbiljno pitanje postalo. To se prije 11 godina pitanje nije povlačilo. Ceo svet priča o tome. Jest, to je točno. I zato ja, iskreno, prvo, ne zato što sam u Zagrebu. I ni malo ne tolerišem to. Ja mislim da ta tabla je strašan greh prema Hrvatskoj. Ne samo prema mom narodu, porodici moje majke. Ona je greh prema Hrvatskoj. Hrvatska, vi niste ustaše. Iako, naravno, toga ima ovdje i bilo bi glupo tako nešto negirati. Ima ga u čitavom svetu. Ta ekstremna desnica, ona je problem u Nemačkoj, ona je problem u Francuskoj. Ona je problem u Americi, ona je na svakom koraku problem. To je patologija jednog sveta koji
traga za novom paradigmom. Potrošili su se formati. 70-80 godina smo živjeli u jednom društvenom modelu koji je došao do svoga kraja. U korijenu svega toga je veliko neznanje, tumaranje i lutanje. Je li problem u Srbiji? U Srbiji je faktički 80% političkog spektra desnice. Pa naravno da jeste. Pa taj podatak vam govori da jeste. Koje su osobine desnice? Nije to ona vrsta desnice koja se oslanja na konzervativizam klasičan za stranku Angele Merkel. Ne, naprotiv, to je desnica koja kada želi da dođe do izražaja, ona je više levo od bilo kog sindikata. Takozvani nacionalni socijalizam. Ili ono što stoji iza svega toga beda. To što se desilo u Nemačkoj početkom 20. veka je, koren toga je beda i besperspektivnost. I kad prođete kroz taj Jasenovac, šta tamo možete da vidite? Ljude koji žive na periferiji Zagreba, praktično su tu na korak od vas, bez posla ili sa platama od kojih ne mogu da dobace do kraja meseca, sa decom koje su tu jedino pod uslovom da nemaju gdje da odu. Koje su prve manifestacije tog nezadovoljstva? To je hvatanje za ono što jedino imaš, a to je identitet. A taj identitet i nije Bog zna šta u takvim okolnostima, onda tražiš argumentaciju za nešto tako. I to je, ja ne znam koliko ljudi to mogu da razumiju i koliko uopšte pokušavaju da nađu odgovor na to, ali to je katastrofa. I mene to brine. I u tom smislu je sve mnogo gore. A naši lični životi, ja vam opet kažem, ta emocionalna daltonizam, to je strašno. Ne vidimo, moramo da vidimo i to što je lepo. Jest, ali vi ste čovjek koji putuje svijetom, koji je često u drugim državama. Sjećam se da sam ovdje imao Gorana Svilanovića koji mi ispričao jedan detalj kad je bio ministar vanjskih da je imao nekog čovjeka, kako mi ovdje kažemo, pobočnika, pomoćnika. I kad mu je dolazio neko iz Europske unije, dakle Svilanoviću, on bi tog čovjeka poslao na aerodrom. A taj čovjek je završio pravo ili prava, kako vi kažete, dakle diplomirani pravnik. I u jednom trenutku neko je dolazio na aerodrom u Beogradu i poslao je tog pomoćnika tamo i on mu je otprilike rekao da, ali gdje je aerodrom? Da, tačno. Ali zato... Što sam htio reći? Vi iz vaše vizure imate možda malo drugčiju sliku ovih osobnih iskustava. Međutim... Ne. Ja, bar o meni to ne može da se kaže. Sam stalno sa tim ljudima. Mene ničim... Ja nisam neko ko želi da živi izolovan od svega toga. Ja još uvek volim kad se sretnem sa radnicima da sa njima sednem, da bacimo onaj mesni narezak na peć i da ga pojedemo zajedno. Znači, ne zato što želim na takav način da im kažem da smo mi isti, nego zato što prvo to tome pripada i u Pakistanu kad sam jedem rukama, a sa druge strane meni je važno da me ti ljudi razumeju i da razumeju ovo vreme koje je užasno surovo. Ne prema nama lično ili jedino na takav način. Surovo je prema svima. Vi svoje probleme ne možete izolovano rešavati. Kao što ne možemo ni mi naše. Konačno, zar nismo tu vrstu greške, taj strašni Drugi svjetski rat, na to smo stavili tačku zajedno. I ovdje na našim prostorima, u čitavoj Evropi, u čitavom svetu. Ne možete pobediti ekstremnu desnicu, nacionalizme svake vrste, isključivost, netoleranciju, segregaciju koja sad ima svoje utemeljenje u politici američkog predsjednika, u žicama koje se razvlače oko Hrvatske. Pa gledao sam pre neki dan, dole se postavlja tako nešto. Pa ne možete to pobediti izolovano. Mi moramo menjati, svet je toliko integrisan da danas se radi 24 sata. Pa ako smo integrisani u uzimanju novca, ako smo integrisani u tom smislu da jednako znamo ili više znamo o onom što radi američki predsjednik nego što radi vaša predsjednica. Sad kad ste mi raspravu... Onda moramo i u tome biti zajedno. Sad kad ste mi raspravu ovako sveli na teorijsku razinu, a razgovarat ćemo o konkretnim stvarima u drugom dijelu emisije, spominjali smo ovdje prije emisije vi i ja film Network. I to je film koji je snimljen negdje 70. godina prošlog stoljeća. Ima jedan izvrstan citat Artura Jensena koji je u tom filmu industrijalac i koji otprilike kaže čovjeku Howardu Baleu koji vodi izvjesne programe na televiziji, kaže mu there is no democracy. There is only IBM, AT&T, Union Carbide, Exxon. Dakle, nema demokracije, nema nacija. Zašto se mi u principu, za koji se suverenitet zauzima i Srbija i Hrvatska, kada pričamo o hrvatsko-srpskim odnosima,
kad je taj suverenitet podređen multinacionalnim kompanijama i više manje one su tu gospodari. Ja nisam ljubitelj no logo politike. Znači to je potpuno druga stvarnost. Ok, ako pričamo o politici, pa znate šta, ne možete da držite iPhone u džepu, a da vam glava bude u 19. veku. A na čemu se zasniva pretpostavka da model političkog delovanja i ovdje kod vas u Hrvatskoj i kod nas u Srbiji, da je to parlamentarna demokratija, da nije nešto drugo. Moj prijatelj stalno viče čitajte knjige. Do tome su napisane knjige. Kompetitivni autoritarizam. I to imamo na svakom koraku oko nas. Imate Erdogana koji će organizovati ustavni referendum da bi dobio pravo da ostane na vlasti još 15 godina i da postavlja šefove stranaka po Turskoj. Tako kažu moderni sultanat u principu. Ali do toga, ali to je nešto drugo od onog što smo imali u 19. veku. Mi moramo biti svesni. I osnovni problem Evrope danas, našeg regiona, je u liderstvu, u odsustvu vizije, u besmislicama kojima se dolazi na vlast i sa nje po pravilu odlazi na besmislen način. Da imamo hrabrije i pametnije liderstvo, naša realnost bi izgledala mnogo drugačije. I zato se moramo boriti. A ja nikad neću reći da Hrvatska ili Srbija treba da se odreknu svoje autentičnosti, da treba da zaborave na svoje države. Ja ne želim da odem na Hvar, pa da odem tamo u Makarec kod Mare i Luki i da me oni posluže hamburgerom. Hoću da kuvaju onu lignju tamo neku ili da spremaju neku hobotnicu, da se družimo i pijemo njihov plavac. A ako budem hteo da idem u McDonald's, još ću ga ovdje kod vas na aerodromu. Hrvatsko-srpski odnosi u sljedećih 5,5 minuta kroz oči i usta nekih ljudi koji o tome znaju dosta u prilogu Hrvoja Zovka, pa se vraćamo u studio i onda govorimo o konkretnim osobama, stvarima i pojavama. Granica na Dunavu, nestali, izbjeglice, manjinska prava samo su neka od neriješenih pitanja koja već 25 godina opterećuju odnose Hrvatske i Srbije koji funkcioniraju na principu toplo-hladno. Novinar Vlado Vurušić smatra kako nije lako biti Srbin u Hrvatskoj niti Hrvat u Srbiji. Ni jedna ni druga zemlja nisu se suočile sa svojom prošlošću još od Drugog svjetskog rata, a političke elite, upozorava, nisu zainteresirane za potpunu normalizaciju odnosa. Zato što je uvijek dobro i naučili smo se iz iskustva, uvijek je dobro u rukavu imati zle Hrvate ili zle Srbe koji ti onda po potrebi možeš ih upotrebiti da zamagliš neke unutarnje probleme. Kolumnist Borislav Ristić napominje kako su totalitarne ideologije 20. stoljeća poput komunizma i fašizma upropastile odnose Hrvata i Srba opterećene brojnim povijesnim sukobima. Meni je zanimljivo da ako pogledamo u 19. stoljeće, u hrvatskom nacionalnom preporodu učestvovali su Srbi. Tako da Srbima hrvatski nacionalni identitet nije nešto što bi bilo strano i na neki način tuđe. U svakodnevnom životu, napominje, ne postoje sukob između Hrvata i Srba kao što bi to izjave političara sugerirale. I Srbi su visoko integrirani kao zajednica u hrvatsko društvo. Na razini politike pa i ideologije on se na neki način preuveličava i koristi, zloupotrebljava za međusobne političke pa i ideološke obračune. Filmski redatelj Goran Marković odnose između Hrvata i Srba opisao bi po onoj Freudovoj definiciji narcizam malih razlika. Jedan čovjek ili jedan narod ima neki problem koji ne može da reši. I onda nađe model nekoga kojemu je sasvim blizak, liči na njega, ali je pomalo različit. I onda mu uvali sve te probleme i mrzi ga zbog toga. Ja mislim da je to u suštini srpsko-hrvatskih odnosa od vajkata stajalo. Cijeli život kultnog redatelja vezan je uz Hrvatsku. Proveo sam jako mnogo vremena u Hrvatskoj. Deo moje porodice u Hrvatskoj, na kraju moj otac je umro u Hrvatskoj. Prema tome, ja sam jako vezan i emotivno, a i poslovno. Baš kao i Mile Kekin, koji je s hladnim pivom odsvirao brojne koncerte u Srbiji, a družeći se s glazbenicima zaključio kako su oni odavno odbacili politiku. Mi smo davno stavili kvačicu i gledamo da uživamo u svom poslu i
i da usrećemo ljudi koji nas dolaze gledati. Tako da se ne damo više s time zezati. No političari se ne šale i čokolade mogu biti međudržavni problem. Verbalni ratovi postali su svakodnevica, a počela je i utrka u naoružanju. Imam ponekad osjećaj kao da je sada opet 90, tako da kao da nije prošlo 25 godina kad vidim kako se svakodnevno na dnevnicima opet time bave tim ratovima i ja sam se nadao da ćemo o tome pričati kao daleke prošlosti. Pa se u Hrvatskoj postavljaju ploče s ustaškim pozdravom, dok se u Srbiji sam predsjednik Tomislav Nikolić hvali ratnim iskustvom po Hrvatskoj, koju sustavno prozivaju za rehabilitaciju ustaštva. A nažalost Hrvatska itekako daje materijala za to, ali s druge strane se potpuno benevolentno odnose prema tome da su rehabilitirali Dražu Mihajlovića, da je proces rehabilitacije Milana Nedića u Srbiji, ajmo reći, u završnoj fazi, dakle čovjeka koji je proglasio, koji se osobno pohvalio Hitleru da je Beograd Judenfrei prvi u Europi, dakle očistio je Beograd od Židova. Vlado Vurušić smatra da tenzije između dviju država, posebice uoči izbora, nikada nisu slučajne. Svaki put kad je ili HDZ-u za izbore ili Vučiću u Srbiji potrebno da malo digne tenzije, da uvijek jedni drugima uskoče sa nekim napadima. A obostrane napade u budućnosti može spriječiti, smatra Ristić, jedino bilateralni sporazum i to bez patronata Brisela. Imamo i u Srbiji i u Hrvatskoj trenutno na vlasti desnicu, pa eto neka oni budu ti koji će spustiti loptu i ne koristiti, jer ljevica im neće sigurno prigovoriti na tome. Budućnost između Hrvata i Srba može biti dobra, poručuje Marković, više tolerancije, međusobnog razumijevanja za početak. Vi imate u psihijatriji probleme koji vam izgledaju nerešivi. A onda odete kod psihijatra i psihijatar vam objasni kako taj problem postoji, ali da je to moguće svesti na realnu meru. I pokaže vam kako taj problem nije tako ogroman kao što izgleda. Eto, to je problem za naše odnose, psihijatrijski. Da krenemo od Gorana Markovića, je li problem Hrvatske i Srbije psihijatrijski problem? Ja mislim da nije, ali može da se objasni i tumači na takav način. I nemojte zanemariti isto jednu veliku istinu. Mi smo često sami prema sebi gori nego jedni prema drugima. I šta ćemo tada? Ja prvo pokušam da razumem kad smo mi došli u problem. Mi nemamo neki veliki istorijski nesporazum. Mislim da je ovaj novinar Večernjeg lista rekao što je neko opšte mesto. Da su Srbi bili vrlo angažovani ovde tokom hrvatske istorije. Kad smo mi ušli u problem? Onog trenutka kad se raspao čitav svet. 41. godine. Tog trenutka ja ne znam da je postojao neki veliki problem i nesporazum između naših naroda. Dobro, ali sad kad govorite o povijesti... Zašto vam to kažem? Zato što je ovo vreme, ne mogu da uporedim te konfuzije, ali u velikoj meri je ta budućnost neizvesna i to je ono što mene pre svega motiviše i mislim da na tome društvo mora insistirati. Dobro, ali kad govorite o povijesti, dakle, hrvatska vlada i srpska vlada će se teško dogovoriti oko toga kako ta povijest izgleda. Trebamo li mi planski zanemariti tu priču o povijesti i reći okrenimo se budućnosti? Što, recimo, otprilike radi aktualni srpski premijer Vučić i kad ga se pita za njegovo ponašanje u velikim trenucima historije, on otprilike kaže bilo pa prošlo. Nemojte me ispitivati o takvim stvarima, o 100 muslimana za jednog Srbina i tako dalje. To me ne zanima, okrenimo se budućnosti. Dakle, da li možemo graditi na svjesnom zanemarivanju ovih pitanja koja opterećuju ljude? Ne možemo graditi na svjesnom razumevanju, ali isto tako moramo znati šta hoćemo kada na takav način prilazimo Vučiću. Jer hoćemo da ga vratimo na ono što je bio, ili možda mislimo da je pametnije da mu ostavimo još prostora da definitivno postane nešto drugo.
Ali se ja ne slažem da zbog toga što njemu ponekad treba prećutati tu prošlost, ako to ne može da donese ništa dobro, mi svi o tome treba da ćutimo. Baš naprotiv. Ako budemo ćutali o Jasenovcu, ako budemo ćutali o Ovčari, ako budemo ćutali o Srebrenici, Aleksandre, to je strašno neodgovorno. Svoju decu ćemo osuditi na to. To zlo će se vratiti. Jer to zlo nije nestalo sa protagonistima koji su završili manje ili više na marginama našeg društva. Ono će se vratiti. Zato sam ja reagovao protiv tribine Šljivančanina prošle nedelje u jednom vojvođanskom mestu. To je uvod u novog Šljivančanina, sutra. Tačno, on je odslužio svoju zatvorsku kaznu i ja uopšte u tome nisam ličan. On će vam reći da sam ličan zato što on me optužuje za hapšenje. Sudjelovali ste u njegovom hapšenju? Ja tu nisam ličan. Slažem se da on ima formalno građanska prava kao i svako drugi. Može da glasa, može da se leči. Što se mene lično tiče, nikakav način ne želim da utičem njegov privatni život, ali naše društvo mora imati svest o posledicama pristajanja na takvu relativizaciju onoga što je ostalo za Šljivančaninom. I isto takva svest mora postojati ovde kod vas. To nije moj imperativ. Ali opet na tome moramo zajedno raditi. I neće se problem rešiti tako što ćemo se nas dvojica lako složiti da mi nemamo ništa sa onim što je bilo pre nas i nastaviti da se ponašamo i živimo u skladu sa nekim pravilima 21. veka. Jer ta pravila 21. veka nas obavezuju u onoj meri u kojoj mi možemo da nađemo benefit u iPhone-u i u nečemu te vrste. Ali nam je glava još uvek tamo. I to pokazuje ta ploča u Jasenovcu i to pokazuje rehabilitacija Mihajlovića i zapravo ta promenjena i deformisana lista prioriteta je ono o čemu moramo da razgovaramo. Rekao sam da ćemo razgovarati o sasvim konkretnim stvarima. Srbija je u procesu priključivanja Europskoj uniji. A mislite li da bi u tom procesu trebala pristati da se ukine zakon o univerzalnoj jurisdikciji, jer će to očigledno, barem s hrvatske strane, biti jedan od problema? Naravno da mislim. Jel treba da objasnim zašto? Ne morate, idemo na drugo pitanje. Što se mene tiče. Neki od pitanja koji opterećuju hrvatsko-srpske odnose su i položaj Hrvata u Srbiji. Mislite li da bi hrvatska manjina u Srbiji trebala imati zajamčenog barem jednog parlamentarnog zastupnika? Ovdje u Hrvatskoj je ta pozitivna diskriminacija, pa imaju 3. Ako im to nešto znači, ok, ali ja sam liberal i mene svaka vrsta takve organizacije političkog života ja na to tako lako ne pristajem. Ja ne volim da delim ljude na takav način, ali ukoliko je to važno toj manjini, nisam protiv toga. I o jednoj stvari također morate voditi računa. Često Hrvatska svojim postupcima dovodi u problem manjinu u Hrvatskoj. Na isti onaj način na koji to Srbija čini sa srpskom manjinom u Hrvatskoj. Jeste. Tako da su ti ljudi vrlo često žrtva tog našeg neodgovornog odnosa prema politici i problemima i ambicije da imamo pravo da čitav život živimo posmatrajući svet jednim okom. Kolega Ivica Prtenjača... Ja mislim da se popravlja stanje u onom statusnom smislu hrvatske manjine u Srbiji. Znam da je to bio problem pri otvaranju poglavlja 26. U međuvremenu je to rešeno i puno toga je uradila Vučićeva vlada, o čemu također treba razmišljati. O Aleksandru Vučiću nešto malo kasnije. Idemo sad na mog kolegu Ivicu Prtenjaču koji je napravio kratak komentar u 2,5 minute. Nakon toga vraćamo se u studio i razgovaramo o konkretnom stanju u Srbiji. Naš današnji gost relativno je mlad, ali ne relativno mladolik. Svakako iskusan političar koji pamti i bolje dane. Počeo je idealistično, u groznim vremenima, kad su riječi bile bezvrijedne, kad se monologiziralo, tuklo šakama i zazivalo protekla stoljeća, kao da nas ona čekaju u toj nejasnoj budućnosti. Čedomir Jovanović je pokušavao ipak dijalogizirati, spominjati riječi jednakost, pravo, budućnost, trudio se ne štedimice i tomu nisu opraštali.
Svojom je pojavom i djelovanjem pomicao standard politike kao posla kojim se bave oni najgori među nama. Čedomir Jovanović je borac sa svilenim rečenicama u ustima, s dobrim odgojem i neočekivanim gradskim gardom. On je jasno manjina na srbijanskoj političkoj sceni. Bio bi to sasvim očekivano i u Hrvatskoj. Našim velevažnim političarima puna su usta borbe protiv populizma. U ustima tako klokoću, dolje upravo dodaju gas na još jednoj dionici onog najgoreg, trgovačkog, licemjernog, populističkog ponašanja. Svijet se okrenuo nasuprot činjenicama. Već svi znaju da živimo u postčinjeničnom vremenu. Brexit u Velikoj Britaniji i pobjeda Donalda Trumpa u Americi jasan su i nedvosmislen dokaz da činjenice više ne zanimaju glasače. Jer tko normalan može objasniti teze koje su dovele do Brexita ili povezati Trumpovu borbu protiv establishmenta i istovremenu pripadnost tom istom establishmentu? Tu ne vladaju činjenice, vlada nešto drugo. Što drugo? Hrvati i Srbi imaju ne jednog zajedničkog velikana. Nikola Tesla je najveći, genij, humanist, naš zajednički doprinos globalnoj priči. Zašto spominjem Teslu? Pa to je ono važno što su Hrvati i Srbi dali svijetu, ali imamo mi još stvari za izvoz. Recimo, mržnja prema činjenicama. Postčinjenično društvo, pa tako je kod nas oduvijek. Naši su političari majstori te strategije. Donald Trump je za njih početnik, mala beba. Ovi naši bi ga uništili u minuti. Slažete li se, gospodine Jovanoviću? I na tragu svijeta bez činjenica, molim vas, recite što su to činjenice u sve napetijem i racionalnijem odnosu Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića s jedne i Kolinde Grabar-Kitarović i Andreja Plenkovića s druge strane. Što ti ljudi u stvari govore? Dakle, pitanje je kako komentirate odnose na najvišem nivou između Hrvatske i Srbije. Mi smo ovdje sad razgovarali i o nešto nižim nivoima, ali eto. A meni se čini kao nužne. A neću kažem nužno zlo, ali nužne. Ne vidim tu previše života i svega onog što mislim da bi moralo da bude. Stanje u Srbiji. Svjedoci smo posljednjih tjedana događaja koji su zaoštravanje na liniji Srbija-Kosovo, pa da vas pitam odmah kako komentirate odlazak onog vlaka na Kosovo? Kome, ja si to mogu dozvoliti, kome je ta idiotarija u stvari pala na pamet? Vlak na kojem piše ovo je Srbija slati na Kosovo i očekivati da će sve biti u redu? Kao refleks na onu katastrofu od godišnjice Republike Srpske u Banja Luci 9. januara. Tada je Kusturica, a možda zamislite tek da to radi čovjek sa takvim životnim iskustvom, žalio za nekom manjom atomskom bombom koja bi mu dobro došla, a i svim onima koji sa njim misle. Nikolić je rekao da sanja ujedinjenje Republike Srpske i Srbije, a Dodik se tu kandidovao za Karadžića, pa su mu nakon toga Amerikanci prihvatili kandidaturu i stavili ga na crnu listu. Vučić pokušava da zadrži nešto što će jako teško odbraniti. A u velikoj meri, ne mogu kažem da sam ja lično, ali kad govorimo o sebi, posmatrate tu građansku Srbiju i mi smo za tako nešto odgovorni. On pokušava da odbrani svojih 50-60% podrške, a među tim ljudima se nalaze i oni kojima se dopada Vučić u Davosu i oni koji misle da je potpuno okej da njegova stranka u tom istom trenutku organizuje tribinu sa Šljivančaninom u Vojvodini. Srbija je u jako teškom položaju i ja sam zabrinut za njenu budućnost. I pokušavam da uradim ono što mogu da iz tog živog blata izvučem zemlju. Bilo bi mnogo lakše kada bi ljudi znali o čemu se zapravo radi. Radi li se u slučaju Srbije o tome da je recimo predsjednik Srbije u duši i dalje četnički vojvoda? Šta da mislite? Ne, ja mislim da on nije bio četnički vojvoda ni tada kada je na Romaniju zabasao i kad su ga oni vojvodom proglasili. Mislim da je Tomislav Nikolić onako jedna ličnost koja je u tim 90-im pokušala da pronađe smisao za svoj dosta besmislen prethodni život. To se u Srbiji, nažalost, prečica je bila taj put. Nisam siguran da bi danas tim putem ponovo krenuo. Šešelj je tu mnogo autentičniji, ali ni za njega ne bih rekao da je spreman da u potpunosti sebe poistoveti sa tim vrednostima koje vrlo često zagovara. Što ćemo s Aleksandrom Vučićem? Jedna autoritarna vlast u Srbiji je trenutno
na dijelu. Kakav se on vama čini kao premijer i kakve sve zamke očekuju Srbiju u procesu priključivanja Europskoj uniji? S jedne strane imate pokušaj sjedenja na dvije stolice, imate predsjednika Srbije Nikolića koji dosta glasno apelira za približavanje Rusiji, imate Vučića koji s jedne strane ne želi se jasno očitovati o tome, s druge strane podržava i Dodika, ali radi nekakvu distinkciju. Koliko je to schizofrena situacija u kojoj se nalazi Vučić? Apsolutno. U velikoj meri je za to sam odgovoran, imajući u vidu tu njegovu prošlost. I činjenicu da kao predsjednik vlade nije uspio da normalizuje politički život u zemlji zbog toga što je on sebi postavio ciljeve do kojih je stigao, a to je ta velika podrška u društvu, marginalizujući sve ono što mislim da mu je neophodno i bez čega će jako teško doći do onih ciljeva do kojih misli da dođe manipulišući sa ljudima koji su istovremeno i za Bajdena i za Šljivančanina. I ovo je sada kritičan trenutak. Što mislite, hoće li se Vučić morati opredijeliti? Ili će i dalje pokušati sjediti na dvije stolice? Ne, gotovo je sa tim. On mora da odluči i zato su ovi predsjednički izbori toliko komplikovani. Jer se tu ne radi samo o ličnom izboru Vučića, nego o orijentaciji čitave zemlje. Iza Nikolića, vi ste tu pomenuli Dodika, to je čvrsta veza Banja Luke i Srbije s ambicijom da se ta veza iskoristi kao platforma za rusku politiku na Balkanu koja nikad nikome ovdje nije donela previše sreće. Ja sam pre godinu dana rekao da bi im dobro došao neki novi rat ovdje na ovim prostorima. U međuvremenu čitam da o tome pišu novinari. Foreign policy je vrlo ozbiljno. Ruska politika je na ovom prostoru destruktivna zbog toga što je to u skladu sa interesima Rusije i nažalost mi smo sebi dopustili, propuštajući prilike u vremenu kada su one bile mnogo ozbiljnije, da se distanciramo i uđemo, prošvrcujemo u tu evropsku orbitu u kojoj bi onda makar jednu stvar mogli da garantuje jedni drugima, a to je da će naša deca biti prva generacija na ovim prostorima koja je rođena u miru i živi u miru. Kada govorite o djeci, imate 4 djece. Jeste. Što mislite, di će oni živjeti? U Srbiji ili po svijetu? A nije fair pitanje. Ne morate odgovoriti. Reći vam zašto. Zato što sam na tom planu sam pocepan po pola. Između onog što je moja obaveza ili moja Jelena i onog što je naša zajednička potreba. Zamislite da imate tako divnu porodicu i onda je zbog svoje potrebe da budemo zajedno zadržite u tako besperspektivnoj zemlji. Moja deca idu u francusku školu, govore engleski i francuski, pošto su bilingvalna odeljenja, govore engleski i francuski kao maternji jezik. Mihajlo je sjajan u nemačkom. Anđelija, koja je najmlađa, još bira koji će biti treći. Ona bi italijanski, ili to je najlakše. Ali okej. Sada kada izađe na ulicu Mihajlo, on ima 13 godina. Iza njega ide policajac. Kada odlaze u školu, prati ih policija. I ja ne mogu da zamislim da svoju decu osudim na takav život samo zbog toga što ja ne mislim da sam pogrešio, ali samo zbog toga što sam ja odlučio da živim ovakav život. To je bio moj izbor, a njih sam time ostavio bez izbora. Mihajlo će morati naredne godine da odluči da li želi da ostane u Beogradu i tamo nastavi svoje školovanje ili će otići negde izvan Srbije. Ako me bude pitao, ja ću mu reći da ide. I nakon toga sigurno isto tako i Jani, i Zori, i Anđeli, ali ću učiniti sve da oni mogu da se vrate u Srbiju. Pre 2 godine smo ronili na Visu i iznajmili kuću. I ja sam im predložio da pozovu nekog od svojih drugara, jer mi ujutru isplavimo, odemo na ronjenje, pa dok se raspakujemo, pa vratimo sa ronjenja, pa se uvek tu nešto priča, pa se stane tamo na komiži. Ja sam im predložio da povedu nekog sa sobom, da imaju društvo. Najbliži prijatelj, čiji je otac lekar, majka je farmaceut, mu je rekao, ja ne mogu tamo se ustaše. Ja se borim da to promenim i želeo bi da u tome budem uspešan. A da li ću biti, ponavljam još jedan puta, to nije samo pitanje moje spremnosti da dam sve za tu ideju,
niti spremnosti ljudi u Srbiji. Tu su vrlo komplikovane međunarodne okolnosti. Pomenuo sam jednu od njih, tu Rusiju, koja igra užasnu ulogu, ne samo sada, nego praktično od 5. oktobra na našem prostoru. I iako nemam ništa lično protiv njih, uživam u njihovoj umetnosti. Imam više prijatelja Rusa nego Amerikanaca. Ovo je jako, jako opasan trenutak za Srbiju. Ono što se desilo u Crnoj Gori je bilo samo posljednje upozorenje otvoreno Vučiću, ali ja to doživljavam i kao svoju ličnu obavezu. Jučer sam baš čitao intervju gdje crnogorski predsjednik kaže da je atentat bio pokušao na njega, da se pošalje jasna poruka kako u principu ne može ništa bez Rusije na ovim prostorima. Ne može ništa bez Rusije i ne može ništa više od Rusije. Ja se sa tim ne slažem i pritom sam veoma svestan činjenice da 200 godina prozapadne snage u Srbiji pokušavaju da nađu neki svoj autentičan put i u tome ne uspevaju upravo zbog toga. Ja sebe ne vidim kao neko ko treba da bude fasciniran ruskom politikom. Ako je to njihov način života, ok, nisam siguran da jeste, mislim da je i njima nametnut, ali nikad neću pristati da se politički složim sa nekim ko donosi u svom parlamentu zakon da je nasilje u porodici pitanje same porodice i to tretira kao kroz neku administrativnu kaznu ukoliko se nanese teška telesna povreda. Kraj sa tim, ne pominjući Ukrajinu i sve ono drugo što je naša prava LGBT populacije i slično. Ovdje ste mi dotaknuli jednu temu, u stvari ja sam je otvorio, ali vi ste kao političar beskompromisni. Često ste išli glavom kroz zid. I sami ste ovdje rekli da ste se postavljali pitanje koliko svoju obitelj time dovodite u opasnost. Na vas je pokušan atentat. Prije par godina doživjeli ste fizički napad u Mađarskoj, tukla su vas 6, 7. Vaša supruga je u tom trenutku, ako se ne varam... Bilo ih i 30. 30. Evo autobus. Da, ona je isto napadnuta. Da li se nakon takvih situacija zamislite, možda bih ipak trebao povući ručnu, ako ništa drugo zbog obitelji? Ne. Mi smo se tu borili. A mislim da i oni dan danas među sobom razgovaraju da im je to bila jedna od najvećih grešaka u životu. Nemate pravo na tu vrstu razmišljanja. Ja mislim da ja sve što mogu dajem svojoj porodici, da sam ok otac, trudim se da budem i dalje zaljubljen. Nije mi to... Trudim se da budem zaljubljen. Dajte neki recept. Kako se čovjek trudi da bude zaljubljen? Pa ne izlaziš iz kuće bez poljupca. Nemoj to sebi da dozvoliš. Za početak, ajde. Dobro. Nije mi to poseban problem, ali ok, to sam ja. Zamislite da sam vozač šlepera koji sada čeka na Batrovcima, da čeka da otkuca ponoć, da može da nastavi svoj put. Ne žalim se na to što radim, samo bih želeo da... Mislim da nemam da ne uspevam da objasnim ljudima na pravi način koliko su zapravo ozbiljni ti problemi o kojima ja govorim. I ta naivnost društva koje potpuno nespremno ulazi u to vreme pred nama, to je ono što me najviše opterećuje. Ovdje ste govorili o odnosu Srbije prema Putinu, prema Rusiji. Kako stoji srpstvo i trampstvo? Pa oni su sad super. Valjda je sad sve to isto. Oni su kačili bilborde po Beogradu i slavili Trumpov izbor za predsjednika. A mene napadaju da sam cin plaćenik. Ovdje ste mi razbili jednu iluziju. Ja sam mislio da je Trump za Hrvate, Putin za Srbe, Erdogan za Bošnjake, pa smo onda nekako jednostavniji u toj podjeli. Pa da kažeš, sve što je loše i pogrešno prepoznalo se u Trumpu i traži svoju šansu u tome što on radi. Nažalost, to otrežnjenje će biti vrlo bolno. To otrežnjenje će biti vrlo bolno i ja mislim da nisu svi razumeli Obaminu rečenicu da je američka demokratija duboka voda. Od 36 ljudi koje je Trump predložio u Kongresu, samo su 3 prošla odbore u Kongresu. Svi drugi čekaju još na odobrenje. Neće to biti onako kako su se olako ponadili svi oni koji su imali problem sa prethodnom Amerikom. Mada ne treba previše ni Trumpa tu kamenovati i bilo bi licemjerno reći da je on odgovoran za takvu Ameriku i za svet u kojem mi danas živimo. Mene je, kada sam vidio da se kandidovao, ja sam rekao da će dobiti izbore. Vjerojatno sad ima puno onih koji će tako nešto slično reći. Mene zaprepašćuje ta činjenica, jedna tako fantastična zemlja, kao što je Amerika. Impresivna, sa fantastičnim poslovnim ljudima, sa vrlo ozbiljnim političarima, sa naučnicima. Da je ona sebe svela
na dve onako dosta jadne dinastije, osuđujući društvo da bira između histerične Hillary Clinton koja se kandiduje zato što mora da bude predsjednik, dok u kampanji plače zbog toga što je 1997. godine jedva preživjela snajperski napad iz Sarajeva, ona je bila u Tuzli, i Trumpa takav kakav je. I sad ulaziti u razloge zašto nije dobila glasove crnaca koje je dobio Obama, zašto nije dobila glasove Hispanoamerikanaca na koje je računala, zašto su Hispanoamerikanci u Americi glasali za Trumpa čuvajući svoju budućnost jer se oni osjećaju ugroženim ovim koji će sutra doći. Uglavnom i Amerika je samu sebe potrošila, nije dala odgovore na niz ovog vremena i Trump je samo jedna tragična posljedica svega onog što se godinama unazad tamo dešavalo, pri čemu zaista opet to njega ni na kakav način ne oslobađa odgovornosti i on je meni grotesna pojava. Što mislite, hoće li njegova politika biti mahnita kakve su naznake u ovom prvom dijelu, recimo konkretno u odnosu prema Europskoj uniji? Kako će se ponašati prema Europskoj uniji? Dakle, svi tu govore sad o nekom velikom prijateljstvu s Rusijom, pa ne znam, vi vodite emisiju i ja odgovoram na pitanja. Pokušajte. Ali pokušajte vi da zamislite da budete normalni, pa da odgovorite na pitanje a šta ta Evropa koja je moj partner zapravo hoće? To se ne zna. Da, Evropa je od uvijek slaba bila, da. Ne, i o tome se radi. Što se tiče Trumpa, ja mislim da će tu, da Amerika baš onako kako je rekao Obama, to je duboka voda, ona ima svoj put i neće tu biti prevelikog iskakanja. Evo, 2 dana, 3 ministar odbrane radi u kabinetu, dao izjavu da je potrebno što preformirati oružane snage Kosova, a naši nacoši su slavili Trumpa uveravajući Srbiju da će on vratiti Srbima Kosovo. Znači, neće tu biti što se nas tiče, nekih dramatičnih promjena, ali mislim da je strašan problem što imate sa jedne strane čoveka koji je potpuno dezorijentisan i koji nema nikakvo utemeljenje u politici, to je Trump, i sa druge strane toliko razorenu Evropu u vrednosnom smislu. Kada se vratimo na domaći politički teren u Srbiji, spominjali ste ovdje važnost predsjedničkih izbora. Što mislite ko će biti budući predsjednik Srbije i hoćete li vi sudjelovati u toj utrci? Biće Vučić. Mislite da će se kandidirati? Pa ja mislim da mora da se kandiduje. Ako se ne kandiduje, onda će biti neko koga on podrži. To jedino može da bude Nikolić. Nikolić u drugom mandatu neće biti Nikolić iz prvog mandata. Nikolić u drugom mandatu je Nikolić koji ima obavezu da potpuno zaustavi briselski sporazum, dijalog Srbije i Kosova. Nikolić u drugom mandatu je brat Mileta iz Banja Luke i nema ništa od rješavanja ozbiljnog problema u Bosni i Hercegovini. I Nikolić u drugom mandatu je Nikolić koji će ojačati veze Srbije sa Rusijom, a jedan od elementarnih postulata, i to nalaže zdrav razum, proces evropske integracije i usaglašavanje spoljne politike Srbije i Evropske unije. Ja ne znam ko je u Evropi srećan zbog toga što su uvedene sankcije Rusiji. Nije niko. Ali su one posljedica ozbiljnog problema koje Evropa ima sa tom zemljom. I ako mi želimo, ne mislim da ste vi srećni. Ne znam nekoga ko u tome uživa. Svi trpe, svi imamo zbog toga veliku štetu. Ali ne možemo dozvoliti se u 21. veku radi ono što je počeo Putin da radi onog trenutka kada je pao na 30% podrške u Rusiji. I zbog ta 3 ključna posla Nikolić ne smije ostati na mjestu predsjednika države. Što ne znači da će Vučić na njegovom mjestu biti drugačiji, jer se sada Srbija nalazi na korak od one situacije u kojoj je 1997. godine bila Crna Gora. Kada su se razdvojili Đukanović i Bulatović, Đukanović je tu prazninu popunio novim partnerstvom koje je napravio sa demokratskim i građanskim snagama u Crnoj Gori. Kada bi Vučić danas teo da napravi to partnerstvo, ne bi imao sa kim. Odnosno, ako bi to pokušao sa mnom, to ne bi bilo dovoljno, jer ja nisam toliko jak koliko je jaka ta desna strana njegovog političkog spektra koju bi on izgubio posvetiši se na ozbiljan način svojoj predsjedničkoj. Vi kažete u ovom trenutku ja nisam dovoljno jak, ne gubite nadu u politici. Kada ćete biti dovoljno jaki da budete vlast u Srbiji? Bili ste za Zorana Đinđića, nije to bilo prije 100 godina. Da vam kažem nešto, ali mi smo došli na vlast, to je bila jedna odobrena prevara. Napravili smo
koaliciju, ne znam kako bi to moglo kod vas dati. Ne znam, zamislite Vesnu Pusić i Glavaš. Ali bukvalno tako. U koaliciju su našli svi oni kojima je postalo jasno da nećemo preživjeti sljedeći Miloševićev mandat. Dobili smo podršku društva koje je bilo i protiv Miloševića zbog onoga što je radio i društva koje je bilo protiv Miloševića zbog toga što je bio neuspešan onome što je radio. Tako je, da. E sad, u tom ludilu morali su se podele karte. Pa je tako jedan, verovatno, najnefunkcionalniji operativno smislu političar, Koštunica, postao predsjednik tako komplikovane države. A najnepopularniji političar u zemlji je postao predsjednik vlade. A ja sa 29 godina postao šef najveće parlamentarne grupe u istoriji Srbije od 178 poslanika. Odveo Miloševića u zatvor, posle toga ga odveo u Hag, posle toga sve ono uradio. Ajde da se zadržimo na ovom odveo Miloševića u zatvor. Dramaturg ste. Malo je poznata činjenica, a vi ste mi na nju prije jedno 6-7 godina skrenuli pažnju oko događaja koji su se zbivali u vrijeme dok ste vi njega nagovarali na predaju. Mislim da to možete sada javno reći. O čemu se radi? Dakle, bili ste onaj koji je pregovarao na Dedinju sa Slobodanom Miloševićem, njegovom suprugom i kćerkom, oko toga kako da to sve završi. I ako se ne varam, Milošević je, kad je već odlučio da se preda, zamolio vas za pola sata svoje intime. O čemu se radilo? To moje mišljenje njemu ni na kakav način ne relativizuje moj stav o onome što je on kao predsjednik uradio. Ja mu to ne prštam ni malo. I kada sam čuo da je umro, ja sam rekao da mi je žao što do kraja nije završen taj sudski proces i da činjenica da je na pola sve to ostalo onako otvoreno i nedovršeno, da to nas obavezuje dodatno da mi apsolutno rasvetimo njegovu političku zaostavštinu i ulogu u toj tragediji koja je uništila zemlju od 20 miliona ljudi, raselila milione, 100.000 ljudi je izgubilo svoje živote danas, vratila nas u kameno doba. Sve zajedno. Ali je postojao tad odnos Miloševića i njegove supruge je bio neverovatan. To je ljubav koja je mogla da se pipne rukom. Apsolutna međusobna ljubav, a on je u jednom trenutku zatražio, zamolio me ga daj samo pola sata da se spakujem. Otišao je gore na sprat. On je živeo u kući koja je zapravo bila Titov kabinet. To je kancelarija jer je NATO srušio kuću u kojoj je on živeo. Iako su znali da nije bio tamo. To je taj oblik njihovog glupog kaubojskog iživljavanja. Kao i mnogi drugi primjeri u tom besmislenom ratu. Njega nije bilo na 40 minuta. Ja sam pomislio šta se gore dešava, daj da ga potražim. Nemoj sad na kraju da se desi neka glupost. Otišao sam na gornji sprat, otvorio vrata koja su bila ispred mene i video ga kako pere kosu svoje ćerke Marije. Ja sam rekao izvini, zatvorio vrata, sišao dole i sačekao da završi. Da li vas je to kao dramaturga možda potaknulo da razmišljate nešto, da napišete na tu temu? Ste se vi potpunosti posvetili poslu političara? Pa da, jesam. Ja ne mogu se na dve stolice. Znači, nisam biznismen. Nažalost. Da. Kaže inače, jedan od najpoznatijih svjetskih dramatičara Bertolt Brecht, kaže ko se bori, može izgubiti, a ko se ne bori, on je već u startu izgubio. Imao sam ovdje svojedobno prije mjesec dana gosta Senada Hadžifejzovića koji su mnogi u Hrvatskoj napali zbog toga, a evo sad su bosansko-hrvatski odnosi na tapetu, zato jer se, kako kažu, seksistički odnosio prema našoj predsjednici. Ja znam njega, mislim, neću da polemišem sa delom vaše javnosti, ali ja znam Senada, on je daleko od takve osobe. Mislim da bi on bio posljednja osoba koja bi sebi dopustila takvo ponašanje. Što biste vi, kako biste odgovorili? Bilo bi bilo neugodno da vam ja kažem da ste lijep, a evo ja vam kažem da ste lijep i seksi muškarac. Mislim, prihvatio vaše mišljenje. Kao i mnoga druga.
A znate, kad je Umberto Eco napisao Istoriju lepog, on je odmah rekao stiže sada i ovaj drugi deo Istorija ružnog, jer ne može postojati jedno bez drugog. Da, još iz vašeg studentskog aktivizma neki će se sjetiti onih plakata koji su bili na demonstracijama Čedo ženi me. Vi ovdje kažete da se trudite i dan danas biti zaljubljeni u svoju suprugu. Međutim, ono što vas mogu pitati na tom tragu, pa nek me hrvatski feministi i feministice i dalje napadaju, kakva je uloga lijepog u životu Čede Jovanovića? Činjenica, dakle, da ste naočit čovjek, je li vas to ograničava na neki način? Ne ograničava me, ali nikad to nisam doživljavao neku posebnu prednost. Nikad od toga vrlina? Mislim, imao sam te glupe probleme. Jedan od njih, ja sam posljednji čovjek koji bi se negdje skidao da bi pokazao kako izgledam, ali vratio sam se sa bolovanja, još sam imao protezu na nozi i ispred stranke 30 kamera pitaju me kao da li ćete odgovoriti na ledeni izazov. Jeste, na Ice Bucket Challenge. Ja kažem šta? Pa kao je nekom izazvao da se polijem vodom. Ja se poprem u stranku, oni kažu znaš šta, baš je ono bez veze. Svi se polivaju. Rekao, dobro, okej, nema frke, poliću se, siđem dole. Skinem košulju, polijem se i tog trenutka nastane. Znači, nije tema to što sam se ja... Je to ova slika? Jeste. Nije tema to što sam ja pomogao da skrenemo pažnju na bolest, nego politički argument kojim se ja opisujem kao egzibicionista. Kakav odnos imate prema golom muškom tijelu? Jer se muškarci koji izgledaju poput vas trebaju sramiti svog tijela? Ne mislim da ljudi treba uopšte da imaju bilo kakav problem sa svojim izgledom. Sa drugim osobinama svakako da, ali to je nešto na što ne možemo da utičemo. Jedna kolegica, evo sad, pola sata prije emisije rekla da skini Čedu Jovanoviću u emisiji. Ja sam rekao neka ga skine Lupino kad će razgovarati. Ne, ali evo da kažem, ok, spreman sam čak i na to ako će ova dva naša tako divna naroda u tom svom lutanju kroz to pronaći neki zajednički izlaz. Aha, dobro, ali morate birati za onih 11 ostalih mjeseci ko će biti na tom kalendaru da ne bude kontraproduktivno. Ima, da kažem, i po jednom i po drugom. I po gregorijanskom i po julijanskom imamo dovoljno prostora za sve. Dobro. Inače, ovdje, da sad, mislim možemo i završiti u revijalnom tonu, ali ne moramo. Imali smo u emisiji ovoga Gorana Markovića, dakle, koji je... Da, moj profesor. A vaš profesor je bio? Da, Goran je divan čovjek. Nedavno ste dodijelili i nagradu Ledolomac godine Lazaru Stojanoviću. Hrvatska publika ga manje zna, međutim, ja moram priznati, ništa nisam znao o čovjeku gdje je i što je. Plastični Isus sam gledao, preporučam svima koje zanima film da ga pogledaju, međutim, vi ste ga se sjetili i dodijelili ste mu nagradu. Zašto, kako, gdje je on? On je uvijek tu, Lazar je uvijek tu sa nama i nije, možda će se sjetiti ljudi Radio Broda. On je tu po Jadranu bazgao u međunarodnim vodama. Darko Rundek je bio muzički urednik. Odatle su puštali muziku i neki informativni program u vreme onog ludila 90-ih. To isto radio Lazar Stojanović. U Beogradu je, družimo se onoliko koliko nam to vreme dopušta, sedi u našem političkom savjetu. Mi svake godine, to je slava LDP, Dan ljudskih prava, svake godine dodeljujemo tu nagradu Ledolomac godine i neko prirodno, tako su se ukrstili ti naši putevi, bilo je prirodno da to dobije on ovoga puta. Sjajan čovjek i to vam je još jedan od primjera koliko zapravo ima tako korisnih ljudi koji žive tu pored nas i ne dobijaju nikakvu pažnju zbog toga što su mi fokusirani na neko drugo ludilo. Kada vas ugostim ponovno za 11 godina, vratit ću se na ovo zadnje pitanje, hoće li biti bolje u hrvatsko-srpskim odnosima? Biće sigurno. Zamislite kako bi se vratio kući da znam da će biti samo gore. Nema šanse. Biće puno problema. Neće biti mnogo onih koji su spremni da nam pomognu. Mi smo uvijek najviše stradali onda kada nismo razumeli svet i okolnosti u kojima se svet nalazi. Imamo tako velike obaveze pred nama. Jedna od njih je da tu našu decu osiguramo na takav način da ona žive bolje nego što su živjeli mi. Ne bez problema. Uvijek će ih biti, ali makar da znamo da su Hrvati i Srbi prvo jesmo najbliži i da smo najbolji jedni prema drugima.
budimo bolje nego što smo do sad bili. Hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Naravno, za 7 dana na istom mjestu, u isto vrijeme. Do tada, doviđenja.